masuk. Masuk. Pagi-pagi mandi hujan, nggak ada temennya. Sama Sokani doang nih, disuruh masuk nggak mau. Kakak masuk yuk. Oh iya kucing, tolongin kucingnya, tolongin. Samperin kucingnya. Lompat. Jumping. Run. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngambil helm doang. Ngambek dia mau maknya. Ayo jagoan. Pas kita udah jalan nih, Syaka tuh langsung tepar guys. Udah maboy. Naik mimi nih. Naik kuda. Mana? Naik. Duduk. Nih, masukin nih. Nih. Nih, masukin sini. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Yeay.
Haus ya? Sama aja. Wih, mantap. Ayo siap-siap meluncur. 1, 2, 3. Yeay. Lagi. Naik lagi. Oh no. Wih. Waduh. It's. No. It's. Dedeknya mau meluncur. Awas, kakaknya mau meluncur. Nanti gantian, pototnya gantian. Kita pulang yuk. Masker Saka mana tadi? Sama Uma. Ngeliatin guys. Siapa itu? Kibi. Kita pulang dulu. Pakai sendal. Sendalnya nanti dicopot ya. Ntar jatuh lagi kayak tadi. Dadah. Ini minum tuh. Tuh mama nenek tuh. Tuh nenek tuh. Nenek punya es. Ayo minumnya gimana? Iya. Oh iya, buka dulu. Mau di kamu apa? Itunya tuh, tasnya. Iya. Bukan itu, aku.